Ya. Menurut dia. Baru nyawa deh kak. Bro, ngarep mah. Ininya serangan wae. Wah, biasa ya. Nongkrong guys. Luan ya. Kan. Wek, coba yang ngerokok tuh dewek, ngerokok tuh nyoranganan wae. Oh iya, bukan ada konten support wae. Kenal bieu ka dewek ngomong epi duit teun. Ayo nyong cong nyong kene wae. Ayo deh ka masalah ulun mah. Aya tadi gua mah. Ya, Bener tuh ya. kalau nya we deh kak. Bro, ngerokok mah. Hai. Wah, Stop. Ah tuh udah. Tara. pan wadek mah. Geus piduiteun ge. Can pupuh ya. Nang sakieu ya. Orangnya sia. Atuh Betul iya. teh. Rasa aing usaha. Mana dia di kan ku aing. Moal Di sini lecet. Wah, mus. Ngomong-ngomong lah daripada orang ngabas batu ya. Gluing di si lecet kan teman-teman ku aing. Dia kan tadi ya. Powerna gitulah, ada geus jenuh tadi dia. Mereka mana tuh ya? Emang mantap aing ah. Ayolah nggak kesel. Kesel sih kayak Kesel ayo. aing tadi dia lah. Ayo lah. Mantap orang. Rokok tinggalin tuh. Ah. Pokokan euy, Pak. Kedong. Percayakan ka dek motornya. Udah ke ditita. Pandai mah mau motor tadi. Oh, dewek lah aya nama. Apal meureun Rosi? Apa? Tah eta teh guru dek. Jadi salah tadi wae ya. Aduh. Motor jadul kieu ya. Terus salah. Tuh, hese deh. Motor apa sepeda ya? Nu lotik diharap. Oh, abe geunang ke urang. Sok cari tukang. Ayo. Eta kana tuh. Bagor. Dewek. Oke. Mata teh. Kita tayan ge mah. Coba wa motor sing bener. Goblok. Ah, pebatokna ngalangan aing ya. Anjir, jangan nyalakan ke aing. Geus lah ku aing na mah mawana teu balik sama. Oh iya. Percaya mana ke anak buah Rosi sia. Wow. Oh, pelan lah tah. Ku siap bawa gae kadinya lah. Turun Percaya ke anak buah Rosi sia. Iya udah jadi nama baskom mah. Goblok teuing lah. Aing Udah jadi lah kadinya ada baskom rasa ku sia ku. Bau patok sia eta bantah. Nyalakan ke aing. Terus mah moal nyala-nyalakeun nu kieu. Aing mah pada emang anak buahna. Anjeunna udah jadi anak baskom. Percaya Saria? Yo. Di lapangan urang lah tanding. Barang. Anjir, barang ade. Itu barang ada, Pak. Bok. Wah, nyurakan. Jadi era banget ya. Balik. Mau bener ya, Pak? Balik we. Banget aing teu di mana, Pak? Bang, Bang. Hei, Era kubikannya sebut gitu. Di Surakarta mah, Pak. Aing di mana? ya arep itu lah. Goblok. Tadi ada. Heeh. Salah. Pentil ade. Wah. Mama motor teh masih kena kieu geuning ah. Panwa pemanasan, permulaan dia mah. Yakin Kang geus kiamat. Kumaha ya? Teruskeun tong. Teruskeun kali deui lah nyobaan. Kagok. Awas kayak dek kieu. Ku aing. Ganeng lah. Wah, cukup. Wah, eta saruana ieu motor pan kenaheun. Pan lah wa lain masalah ku motor genaheun. Jalanan semua jalan begu kieu. Teu ka ilit sugan. Ayo. Emang alasan wae sama alasan. Lah dekah wa dek lah masalah motor mah dek ahlina ngedrit. Anjir. Ngomong naon sakos nu heueuh. Heeh, dek ahlina ngedrit. Atuh bawalah. Dek lah ku dewek. Tapi wa letik-letik mah motor mah. Sadeui. Ismal. Sadeui atuh teh. Percaya dewek tadi nama. Wah, caduk sia.
bisa naon. Ini kebalik sih mah. Jadi ada baskom. Jago sama ubud lah. Terus pak. Kalau ada yang percaya kamu pada kasih ya malah. Aduh. Benang panas benang. Wanianan. Kayak ke power. Oh. Jolek gerak nyawa gerak. Doain doa. Mang mana tadi wak? Tuh ini mau nang telu. Goblok doakeun aing. Tuh mun apa pegat deui gerak. Bang. Mana eueuh. Dia ada teuy. Ah terus. Iya udah kurang. Oh, bang, Remna belum? Hah? Remna belum? Dia nanya dia ya. Yuk, Rem. yuk. Aduh, busuk aja. Lembok sia Aduh, lembok. lembok ya. Akan ku sia. Oh, tebol. Itu tepenar, tepenar. Sarwana ieu mah. Remna. Hah, galet, cereg. Serius. Tapi duitan. Ah, dia udah gede-gedenya. Mangi uwa di dia sorangan wae teh baturan. Bisa cuma cicing. Tan. Piko yang rokok dewe tuh. Rokok teh nyoranganan wae. Oh iya. Sebut wae. Son. Pik, Benang panas benang. Senyerekan. Kumaha ngarek-ngarek. Iya, udah kurang. Oh, bang, terus. Katkan. Iya remna belum? Hah? Remna belum? Dia nanya dia ya. Yuk, Remna dia. belum? Hah? Remna belum? Ya, ya. Remna belum? Anjing. Ancam. Bener. Remna Gel. belum? Kat.